Kilometro awusasekhona ngikubikele ngane wethu ubingelela njalo uXaba Chizethu umphathi we-YouTube channel kangathi YouTube channel yona le enkulu ubulungiswa ngoba ngisiya umuntu oneqiniso mangabe ngingakwena ama-subscribers ethu ayakhuphuka more than 30,000 ngasho nje ngithi akhe shaya iplatinum ake sihlala odabeni segcina ephawulileke ukhuzana indlamlenze mfukapungose njengoba uwazi ukuthi izwe lonke liyokhe limdlodla lithi khuzani uthula uthini uwena phela umasikandi oqamile ongakaphawuli ngale ndaba ngizwe emchunu ngoba sazi bagcine ephawulile abanye abanjengalo Chwame elisho navigator njoko mzukulu baningi nje abaphawulile kakhulu kodwa ke iphawule kanjena ke indlamlenze iphawule kanjena ithi ngisacela ke siyobuza kogogo bethu nomkhulu bethu ukuthi emandulo kwenzekeni ukuthi isitsha sakho kube yisona esikutshela ukuthi yenza ini ungenzi ini bese sibabuza ukuthi bona bake bayithatha yini imbono yezitha zabo kukhona yini abake bakwenza kunqonya izitha zabo bese sibuya sizocobelela ngolwazi bese ngibuza kunina sizwe samaskandi ukuthi kukhona yini mina ngingakwenza kwanconywa izitha zami yini ngeke mbukelo wami inkulu indaba evezwe indlamlenze lapha mangathi ngikhala phezulu nje ngiyakusamarayizela uzofunda nawe lapho makwazi ukuyifundela kodwa ke ngifuna ukusamarayizela mina ngoba ngeke ngixoxe yonke le ndaba isho indlamlenze mangabuka nje ama-point akhe oqala uthanda ukhala ngokuthi yonke into eyenzayo indlamlenze kuvele kuthiwa ithanda ukubukwa iyakuveza nokuthi indlamlenze yona ayinamona ayinasitha esipersonal empilweni iyakuveza futhi ukuthi indlamlenze isiza wonke abantu ingangokuthi even ngisho stage abaculi babukela indondo iba khona indlamlenze ibamukelise izindondo iphinde kuveze futhi indlamlenze ukuthi yona ayiphathekanga kahle lapha kaNongoma neChaimbo beyalabaculi ngoba yavela lapha kuthiwa abaculi abaningi bakhala ngokuthi ishutheleni and nasemaphepheni ngathi kwavela yona phezulu bakhala ngayo njalo ukuthi ifuna njalo ukubukwa iphinde iveze futhi indlamlenze ukuthi even ikhalisana nabantu mhlambe ithi ripe iveza izithombe abantu abashonelwe bayakhala bethi ithanda ukubukwa ngesifo iyakuveza nokuthi isikhathi esiningi epagini layo ikivele idlala ingoma zabaculi okuveza khona njalo kuba promoter ukuze abantu bakwazi ukubona or ukuzwa ingoma zabaculi kodwa futhi abantu babuye begxeke lokho bethi cha ngathi ufuna ukubuka futhi ngikubhekele nje ikhulumile kakhulu indlamlenze ivala lapha ithi nje yona igama lawo liphezulu kakhulu ayisekho ezingeni labaculi njengamanje yonke into enayo phakathi kuvele ukuthi saka futhi amandla endlamlenze makhulu kakhulu isezingeni eliphezulu kakhulu ebhalile ke indlamlenze mbukeli wami uzwe lapha epagini layo indlamlenze khuzani impungose kodwa ke wena mbukeli wami uzothanda mina uphawule ukuthi wena uthi ningalolu daba lendlamlenze ngalokuphawula kwayo uzokhumbula ukuthi indlamlenze ukhuzani cha ebisilindele yona ukuthi cha iphawula nini kanti ngokuboshwa kwangizwe emculo ke uzophawula ke mbukeli wami lapho nawe uveze uvo lwakho bese ke nathi ke sixaba YouTube channel hayi ke siveze uvo lwethu bakithi sibonga siyanqonqoza lapha kubo bonke abaseke ingizwe emculo sijabule siyafa uma inkunzi yethu ngizwe emchuni sibuyile cha sithi nje phakade sibonge kakhulu siyakubongela ngokunikwa ibail lapha mfoka macingwane sithi nje chu no